Po zemlji po kojoj danas koračamo, nekad su hodili oni čije postojanje je danas ovjekovječeno u kamenu. Historija neminovno ne može pisati o svakom ko počiva pod zemljom bosanskom, ali nam u amanet ostavlja dužnost da njegujemo sjećanje na njih kroz dove, kroz spominjanja, ali i kroz nadgrobne spomenike. Prvobitno stečke, a potom i nišane. O njihovoj simbolici govorimo večeras, a moj gost je istraživač i publicista magistar Nihad Klinčević. Magistre Klinčević, assalamu alaikum i dobrodošli u naš prediftarski program. Alaikum salam, hvala na pozivu i velika mi je čast biti dio vašeg programa. Spomenula sam u najavi kako su stečci preteče nišana, ali evo prije nego što podrobnije zaronimo u tu temu, ono što vjerujem prvo trebamo razjasniti jeste kada se uopšte pojavljuju nišani na našim prostorima. Mi kontinuitet života na prostoru Bosne i Hercegovine možemo pratiti kroz praistorijske ostatke, zatim kroz ilirske gradine i tumule, kroz srednji vijek i srednjovjekovne gradove, naselja i nekropole stečaka i naravno kroz nišane. Pojava nišana veže se za dolazak islama na ove prostore. U tom periodu, u 15. stoljeću, dolazi do susreta istoka i zapada i dolazi do prvog oblika bosanskih nišana koji su rađeni pod snažnim utjecajem srednjovjekovne klesarske tradicije, zbog toga oni liče na stečke. Tako da prva pojava nišana veže se za sredinu 15. stoljeća. Možemo li uopšte govoriti o tome koje vrste nišana danas imamo? Ili postoji način da se selektuju? Naravno, postoji tu klasifikacija. Da bismo podrobnije elaborirali ovaj dio, moramo da spomenemo faze izrade. Znači, rana faza obuhvata sredinu 15. stoljeća do sredine 17. stoljeća. Druga faza je od 17. stoljeća kada kreće izrada nišana u skladu sa društvenim statusom preminule osobe. Tako danas imamo stare šehidske nišane, esnafske, derviške, činovničke, trgovačke nišane uglednih osoba. Sve to daje nam jedan širok spektar da sagledamo bogatstvo naše prošlosti i naravno mogućnost velikog istraživanja. Spomenuli ste taj način klasifikacije nišana. Kada pogledamo evo jedan nišan, šta to pored tog društvenog statusa možemo iščitati iz njega? Šta nam o jednoj osobi on sve može kazati? Nišani nam govore jednu univerzalnu priču o našoj prošlosti, o našim precima i o nama samim. Svaki nišan ima svoju priču. To je priča o osobi koja može biti vrlo zaslužna, a koja je danas možda i nepoznata i o kojoj svjedoči samo taj islesani kamen. Nišan na sebi sadrži mnogi elemente koji nam danas puno govori. Recimo, mi iz nišana od 15. stoljeća do današnjih dana možemo da uvidimo da je na ovom prostoru bio razvijen sistem obrazovanja, jer se na našim nišanima nalaze natpisi na srednjovjekovnoj bosančici, pa na arapskom pismu, pa na arebici, da bismo danas došli do latinice. Znači, ljudi nikad ne pišu nešto ako to se pismo ne koristi, ako nema ljudi koji će to da čitaju i da koriste. Tako je, različite civilizacije, različite kulture imaju svoje oblike nadgrobnih spomenika. Postoji li nešto po čemu su bosansko-hercegovački nišani specifični i posebni? Naravno da postoji taj utjecaj srednjeg vijeka i te srednjovjekovne klesarske tradicije. Ostao je prisutan do današnjih dana. Bitno je naglasiti da prvi nišani na sebi imaju identične prikaze kao na stečcima. Tu imamo prikaze živih bića kao što su ptica, jelen, konj, zmija. Imamo prikaze ljudskih figura, prikaze lova, prikaze mača, prikaze luka i strijele. Uvođenjem turbana u skladu sa društvenim statusom u Bosni nije prestala tradicija klesanja
raznih prikaza na tijelu nišana, što se recimo u ostatku tadašnjeg Osmanskog carstva ne može naći. To sam dokazuje da Bosna ima jednu posebnu vrstu svog autentičnog bosanskog nišana. Pisali ste i o šehidskim nišanima. Šta je specifično za njih? Pa, da bi približio tu temu, odmah bitno je reći da se na prostoru Bosne šehidski nišan izrađivao od 15. do 20. stoljeća. To će mnoge naše gledalce sada baciti u jedno razmišljanje, da pokušaju da shvate na kakvoj smo vjetrometini mi bili i opstali i kakva je cijena plaćena za ovu zemlju. Šehidski nišani iz rane faze na sebi imaju prikaze mača, prikaze okruglih izbočina, takozvanih jabuka, što simbolizira rane od kojih je taj šehid preminuo, a koji je zadobio u borbi. Moram da naglasim da se ta tradicija nastavila do 20. stoljeća, kad je zadnji oblik bosanskog nišana upravo izrađen po uzoru na te prve nišane, tako da i na ovim zadnjim nišanima imamo tu na vrhu kuglu koja upravo to simbolizira. Šehidski nišani, stari šehidski nišan na sebi imaju osim sablje, luk i strijelu, imaju prikaze nadžaka, odnosno borbenog čekića, imaju prikaze enamluka, odnosno jedne lijepe kutije koja se pravila od srebrnog lima ili od kože u kojoj se na lijevoj strani nosio musaf. Imaju prikaz džilita, odnosno kratkog koplja, sjekire i tako dalje. Uglavnom, sva ta simbolika se veže direktno za stečije, za nekadašnju vitešku simboliku koju i također možemo u malo izmijenjenom obliku naći na stečcima. A koliko je afirmativno, evo to što ste spomenuli, kako su i šehidski nišani iz 20. stoljeća naslijedili oblike i neke osobine ovih prošlih? Je li to način da se i očuva u kulturološkom smislu sjećanje na te prošle? Ja bih čestitao tom timu koji je to odlučio, izradio i prepoznao taj oblik, jer jednostavno to je jedan dokaz kontinuiteta ovih prostora, to je sjećanje na naše pretke koji su pod tim nišanima branili ovu zemlju, branili svoj identitet i sve to ostavili nam u amanet. Možda je moje subjektivno mišljenje, ali čini mi se kako ovoj temi nije suviše dovoljno pristupano i kako nije istraživano onoliko koliko možda su neke druge stvari se uzimale u obzir da mogu dati doprinos historiji, a uistinu natpisi na kamenu kao jedno vječno svjedočanstvo mogu doprinijeti historiji. Pa dobro ste to primijetili, pogotovo nišani iz rane faze su, ne bi sad razvijao neke teorije zavjere, ali vidljivo je da su oni kroz mnogu stručnu literaturu zamagljeni, na nekim mjestima su i preskočeni. Mnogo ljudi ne zna da su prvi nišani, prvi natpisi na našim nišanima rađeni sa srednjovjekovnom bosančicom, da na prvim nišanima imamo identične natpise kao na stečcima. Pa recimo na jednom nišanu piše Ase Bileg Sulejmana Škopice. Oni ne govore nišan, oni koriste srednjovjekovni termin biljeg. Pa na drugom piše Ase počiva pošteni Hamza Zmajlović. Pa na nišanu u Zemaljskom muzeju piše isto Ase biljeg Mahmuta Brankovića. Znači, ostao je isti jezik, isto pismo i na nekim nišanima čak ima blagoslov za ruku koja je klesala i pisala taj tekst, ali isto prokletstvo kao i na stečcima za onoga ko to prevali, odnosno uništi ili ošteti. A otkuda vama poriv, evo, da se ovako detaljno posvetite istraživanju nišana? Pa ima jedno 12 godina unazad kako sam razvio interes prema tome. Jednostavno posmatrao sam te nišane i vidio sam da to nije rađeno po slobodnoj želji klesara, nego da to ima jedan sistem i da to mora biti jedno značenje zašto se to radi. Tako da sam malo pomalo pronalazio i neke pisane izvore, pa i usmene izvore, pa nažalost neka su i usmeni izvori bili pogrešni, pa sam to morao ispravljati. Uglavnom, išlo je to svojim tokom. Počeo sam pisati prve radove,
Objavio sam 2021. godine u Istanbulu knjigu na 3 jezika, na bosanskom, engleskom i turskom jeziku, Nišani u Bosni i Hercegovini, koja mi je dala odskočnu dasku i, kako da kažem, vjetar u leđa za dalje projekte. Uključio sam se dalje u Bosni u projekat Pod nebom vedre vjere i tu sam napisao neki članaka. Pa u preporodu i u zadnjem takvimu za 2024. godinu objavio sam jedan isto duži tekst o našim Nišanima. Čestitam evo na tim dosadašnjim uspjesima i svakako želim da se istraživanja o Nišanima šire i dalje. A vratila bih se kratko na ono kada ste kazali da su se dijelili po društvenom statusu. Dakle, to pretpostavljam nije bilo po imućnosti osobe i da se moglo na prvi pogled primijetiti kako neko u financijskom smislu stoji u tom društvu, nego hijerarhijski po načinu na koji su se te društvene uloge selektovale. To je od 17. stoljeća bio obavezan segment pri izradi nišana da bi lokalnim klesarima se pokazao uzorak kako ti nišani trebaju da izgledaju. Iz Skoplja je se uvozio jedan dio gotovih izrađenih nišana upravo po društvenom statusu kako bi naši lokalni majstori počeli da kopiraju to. Naravno, svako je dobio nišan onako kako se u životu borio. Recimo, ulemanske nišane imamo u 2 podjele sa čatal i mušebek turbanom. Jedan je čatal se izrađivao obrazovanim, učenim ljudima, imamima, efendijama i zovu ga isto nišan na pero, znači što simbolizira pismenost. Ulemanski nišan sa mušebek turbanom izrađivao se prvenstveno bosanskim hafizima, muderezima i muftijama. Tu imamo i širok spektar derviških nišana za svaki ponaosob njihov red, a unutar toga imamo posebne nišane za šejhove, odnosno učitelje i derviše učenike. Zanimljivi su i vojni nišani koji na sebi imaju predstavu čina, ranga, ako je u pitanju oficir, ako je pripadnik neke jedince, kao što su jančari, tu je prikazanja jančarska kapa. Ako je aga zapovjednik, ima svoj nišan. Također, na tim vojnim nišanima moguće je naći i takozvane čelenke koje se nosile na kapama, a koje su u to vrijeme bile, kako da kažem, kao danas, medalje za hrabrost u borbi i tako dalje. Sve ovo pruža jedan relevantan izvor istraživanja, jer ako mi danas imamo u bilo kojem naselju, ne mora to biti velika gradska sredina, sačuvane stare nišane, mi možemo sa velikom tačnošću da odredimo kakva je bila struktura stanovništva u prošlosti, kakav je bio nivo obrazovanja u tom mjestu, jesu li bili učeni ljudi, je li bilo uleme, je li bilo derviša, je li bilo oficira, vojnika, zanatlija, da li je bilo ratova, da li ima šehidski nišana. Uglavnom, dosta je toga vremenom nestalo, ali dosta je ostalo sačuvano i mislim da je to jedna oblast koja ima svoju budućnost i koja ima još puno toga da nam kaže. Kada upravo govorimo o tom očuvanju, evo pred kraj možda u tom maniru trebamo iskrenuti pažnju našim gledalcima koliko danas smo možda i neosvješteni po pitanju očuvanja starih nišana. Jer evo bilježimo pa i u gradu Sarajevu na koliko mjesta se oni nalaze neograđeni, koliko prolazimo pored njih kao da su sastavni dio prirode, a ne nešto što nam je jako svjedočanstvo historije. Pa, nažalost, naša mezarja i naši nišani bili su dugo vremena na meti raznih urbanističkih planova gdje su se oni planski uklanjali, zasipali sa nekim materijalom. Dovoljno je po Sarajevu da prođete od Atmejdana do Hadži Kalina Aline džamije kod pozorišta, pa da odete do Skenderije gdje je bio jedan veliki kompleks Skender Pašnje džamije sa mezarjem i tekijom, česmama i tako dalje, da vidite kako je sve to završavalo i kako je to nestajalo malo pomalo. Uglavnom, ja koristim svaku priliku, pa ću ovo iskoristiti da pozovem ljude koji ovo interesuje na prvom mjestu da i u svojoj lokalnoj zajednici posvete pažnju i tim starijim nišanima, da se to fino iskrči, da se to pokosi,
nekada je u Bosni bila lijepa tradicija da se nišani kreće i to je se radilo u proljeće i ljeto kad je se krećila i kuća i uvijek bi ostavljalo malo kreča i onda bi srodnici išli da okreće i tu vječnu kuću svojih rođaka i predaka. Tako da nišani su svjedočanstve našeg postojanja i prije, a i danas i uglavnom svaki izgubljeni nišan je zauvijek nestao, a ako se potrudimo nekih 15-20 minuta posla da uzdignemo jedan nišan, on će tu sigurno još 200 godina da bude i da svjedoči o nam. Evo, to je jedna lijepa poruka za kraj. Magistre Klinčević, hvala vam za današnji razgovor i evo što smo živjeli prošlost na kojoj počiva naša sadašnjost. Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.